Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Ya Rabbi Nebi ve Ali ve Ashabi ve Mesih ila rahmetullah. Ve ila ruhi Üstad-ı Masayid Sirayı Mehmet Şerif El-Fatiha. اللهم اغفر له وارحمه يوم مزلي كذا زلورة أيضا مزلي كذا يديك أتاك إياك نعبد وإياك نستعين أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواج إلى على الأرائك يتكئون فيها منافع ومقارب فلا يكفرون الرحيم الحمد لله الذي لا يبقى إلا وجهه ولا يدوم إلا ملكه توحد بالبقاء وتفرد بالعظمة والثناء وخلق الخلق للموت والفناء كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بحرمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. في memleketi de hemen tık hesekuç ilmi bir istifade nekir ve tenneye. Peygamberime aleyhissalatu vesselam diyor ki ilmi bixoyne ve ilmi xo amel bike ve ilmi xo jî neşr bike ji insan ra bêje ye'ti yevmel kıyameti ümmeten. Roja kıyamete ev derece ümmet gidate haşri.
ev tabir Xudaş Hazreti İbrahim ra gote inne İbrahim kana ümmeten qaniten. İbrahim ümmet ki teslim bu Xudara. İja alim ki ilmi bixoyna ilmi xu neşr bike Peygamberi medbe evji roja haşrid kıyamete da ve ümmet ki te huzura Xuda ev qas kadar değeru kadru kıymeta heye. De hadis ki da Peygamberi aleyhissalatu vesselam debe vakta ku alim ki vefat bike sülime fil İslami sülmetun. Di İslam'e da boşluk ki vedbe. La yesudduha illa alimun misluhu. Ve boşluk et cennake illa alim ki vekvi. Maalesef ve boşluğa riye Seyyid-i Merhamet Şerif da di İslam'e da ve bu yani belki bütuni talebi ve dersavanda hinki boşluk ki tecabükün yoksa Seyyid-i Merhamet Şerif maalesef valama. Yani Seyyid-i Merhamet Şerif merif ki müttaki bu. Merif ki dindar bu min haft salal bari khondiye. Her roje seresbe van roje bahare van roje kün seresbe dahat vi azana şevaqe bi şevaqe ratxon ve ilmebek ve emnav ciyadabın dugo vaktiyiz hatım azanı xon gelip tabu min desmejbin Kur'an ser çok eve ben Kur'an'ı bxayn ma acelet kid ve acele da hemen desmej kin hatım melmeş kir pistik melmeja cemaat kir dari roje bahara şef kinnik medgoş khira khadira سيدا مغزوب الشمال چند قرازانا ودي محراب دا رودنش ذكر تكر عبادت تكر جوسن تخون قرآن تخون حتى وقت تايناش بك امرانزين جبروي حتى پیغمبر مدبه کی کل میجا صبیب که و پشتی و حتی کتاب دا بجا عبادت خدا بکه خیره حج و عمره کی تامتین قازانش که یکی کل میجا صبیب که بجماعت و پشتی و عبادت که حتی که روز درد که yani o khira hac ve umre ki tamam secer peygamberime tekrar ki khira hac ve umre ki yani kazanç ki Seyyid-i Merhamet Şerif ve sabud ahlak-ı Xuda de ilmi Xuda disiplina İslam'da hatta digo mesela fakih min yeki küt bi cemaat mecne kezvi fakih naxuzum ve derxin medrese birahara fakih ki tesbihat mecne ke تسبيحات الميجي بتعبير أستاذ بديع الزمان أوراد طريقة محمدين عليه الصلاة والسلام براو مدرسة تربكة هرا أزوينا خوزم حتى وصابو يعني مدرسة ودا يكي كل ميج بجماعة بكرة ياخد تسبيحات الميج نكرة جيوي خرات كر يعني إنسان كي وصاب تقوى بو بحلم بو ومثلا لسر سنة پیغمبر سنة إسلامي حساس بو وباغلي بو ودقو اس فقيه خو حلال ناكم ايكوش سنة پیغمبر بصبره ببي سنة عمل نكه واس فقيه خو حلال ناكم كبه حرامية حتى ام تشو نافكون جمرا يا صاحبك ام دوي سنگي خو اوي قلبوخ خو وبكن پور ما زمان کی پور یا ساخت کر فقيه دقو پور جي فورسين فلانه پوري خو جيب كن يعني چقدر تشتيك بي تواضع هي استاد Seyyid-i Merhamet Şerif yani emir peyit kir bu tavsiye kir. Zberuy havay yani ana ihtiyacım hep şefaata heye. Yani çava deyubav mesela zaruk şefaata deyubavat kin alim peygamberi medbe alimi ku ilmi amel bike en hindik şefaata dey habze akrabay khu dost khu ki eki ilmi daha ziyadetir be hatta sada çan sada şefaata insanan ki peygamberi medbe روجا قیامت اول پیغمبر شفاعت گناه کارات کن. ددودا عالم ددودا شهید. یعنی سیدای مرحوم شریف جی یکی جوان عالمی کو احتیاجا مب شفاعت و یک شفاعت مب که الحمدلله انا فقیه سیدا اکل بردستی رابونه ولو علمی و نقصان بجی عقیده وان ساغلمه دائم عقیده استاد بدیع زمان مثل زیدت سکنی که عقیده استاد بدیع زمان دوی عصری دا اکو کفر کمونیسم سوسیالیسم تارومار کر ابطال کر عقیده استاد بدیع زمان بود زیده باغلی به استاد بدیع زمان بود حتی بسیل میجا صبح درس کی رساله نور درس مردا دکوش عقیده استاد دور نبن خدا جای راضی به خود تعالی عز و جل به اولیاء حسن نشربك بالشهداء رب صالحين رب خداوي بك جيران حضرت محمد عليه الصلاة والسلام
خدا جیوی جنت الفردوس که و جیوی جنت العدن به ام جی راضی بون یا ربی تجی جی راضی بی یا ربی تویب کی جنت العدنی جنت الفردوس و یا ربی تمج برکت علمی وی و شفاعت وی محروم نکی و یا ربی تد قیامت دا مجبوی را حشر بکی متحب حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام را انبیاء و شهدار و صالحین را حشر نشر بکی خدای تعالی خیره و تواجی مظلم که از وی تشتیجی بیجم یعنی معلوم انا مزان المملکت ای شهانه هیا جبروی تعزیت تند سنت اسلامی دا جلگوری سنت تعزیه اوه یلور تبکش خوی میتی را بین سر تصاق بو و خدای رحمه خلی که تعزیه اوه آنا جیو دانین چادرو دانین و نظام تعزیه اوی شرعا یا مکروه بلکه اینکی فایده و هنه لكن جبنا حراميش كذي برا إنساني زنجين والله هاي شيكاتا خاين نجمرة دبين دبي تعزيدا 6 مليار من 25 مليار من 40 مليار من شيء شكايات كن أجر كمان مجبورية في حرامة يعني أب سقنتي زحمة ياكو إلا ما رخية تعزية أزيد بدي زحمة بدي حرامة بشرعا تعزية حتى سيروجا خوية تعزية له قبل سرعي شيخ قبل مالاخو ما بتشر تسلي خوية على الصبري بدته خدای رحمه خل مریت تبکه اوه ایجا زیده آنا کرنه مثلا حتی جار کی زیتر چونه تعزیه جی مخالفی سنته ایجا هنگانه 10 جاره حتی تعزیه اوی وکری بو 10 جاره بلکی 20 جاره چون تعزیه یعنی جو تعزیه یعنی تنه و توکل بر با خوی تعزیه اما او بکن لورا مینه هر کس اب سر تصاخ بو و لوی داری میجان هر لوی داری خدای خیره و توا مظلم که خدای تعالی جوار راضی به خدای تعالی خیره و توا سيدا جندي كله ولد يا نيزي جندي ما حتى باوي مشي عالم وباوي متقال كل سيدا ماستر بوجي هاد جند كي نيزي من ناوي عرشة الويا مالتيكر باوي متشو بالي تخن سيدا هم مدرسة دا مشهورة بتقوى بو مشهورة بأخلاق خوشي بو يعني لنا فقيه هواري دا توصاب مخصب باوي مبعثكر لدودا هاد جندي كله مالتيكر عولا عرشة صار ما تشو حاجرة شيء صنادن هاد حسينا لحسينا من البالي خان حفظ صلاة لوي داري حتى مكربو ميري فقيه مراد جو يعني فقيه كي بأدبي كر تقوى يتنبه بيمن جي خرابك وفقيه كي تسبيحات اللي ميجي نكر جي خراكه فرقي كي بالجماعة اللي ميجي نكر تيجي خرابك يعني السيدة علمي تهب يعني حياته علم بو عمل بو حتى مثلا تابي أنا مالله هناك مثلا أو كتكن يعني مثلا مالتي كن بردايش مال وملك وخانية شيء كروي أو قسم مالتي كد بشتك مالتي قدان يك خاني كي تنو طولم كي عرصاي تنو حتى هاد ولاد دياربكر بشتك هاد ولاد دياربكر البا ملا علي التون داخل ويدر يجمل ويجي صادر ساده يعني عمري حتى إمكانه يدسي ويجي خدمتي علمي راكر حضرت عمر رضي الله تعالى ديور الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات مسؤولون بعلمه أفضل طاعته سيداي ملح الشريف حتى وفاته حتى في أمانته وتسليم خداكر بعلمه وبتقوى مسؤول وفكره يجي عقيدة أهل السنة والجماعات خصوصا عقيدة أستاذ بديع الزمان يعني زيادة عاشق أستاذ بديع الزمان بو هذا چند جرا بحث كي يتخوي داري يعني عالم كي عامل بو عالم كي علمي خنشرت كده عالم كي يعني كجوان مدرسة يعني پیغمبر علیه السلام را بو عالم کی شاگرد قرآنی بو قرآنی را خدمت کرد جا خدا مشخیر و برکتی محروم نکه خدا تعالی عز و جل مجرای شاش نکه مدرای عالمی و کویدا بدا آجوتن ان شاء الله özet olarak hayata Seyda 7 sali dest pekiriye ketiye hayata medrese ve hatta ve İro nihayet dit. Ev serüvena hayata Seyda gerçekten tamamıyla böyle ilmi İslam ve Kur'an'ı da derbas bu. Bazara insan ilmi faydalamış bun.
و İslam'a kad mahd diraya sünneti da bu anlayışa Seyda. O Seyda hakikaten Seyda yani necmi kubave mene yani İro kaybeka ümmetiye çünkü İro ma'lumi veye ekutişe şundan valad mine tedrisata ilmi İslami İro pır zayıf biye جبرين مملكة ماذا أبي سرجة كسيدا حشتي نص سال عمري خدار باسكر تمامي خبات وخدمة الإسلام إذا أفان عالمك إيرو فان مدرسة دوام دكيجي تمام خيرا أزية وانا وخدا علامة خيرا وان مزنك أو وجي مزنك المسلمان هناك وقتنا تشريك جنازة مبونة فاري وكنا مصيبة تامة خدا جوا راضي به جوا توا راضي به از فقیه سیدای ملا محمد شریفم د سال 1990 دام چون جم سیدا مدرساوی لگندکی فارقین گندکی سلیوا حسینا گنده حسینا مل با سیدا دست بخواندن کرد حتی پاشیه جی خواندن خو به پریم با سیدا خوان سیدا حقیقتا انسان کی اهل خوده بو ولی خوده بو پشتی کو عسکریا خو کر و زوج و شوندا جخورتانیا خو یعنی بیسالیا خو خدا مدرسه خدا فقیه خدا خدمت اسلامی و مدرسه سیداجی مدرسه که پر بقالیته بو بی اخلاص آخو بصامیمیت آخو به خبات آخو مشهور بو یعنی حقیقتا فقیه کل با سیدا بخواندانا انسان بعسل انسان اهل خدمت راد بو لبا سیدا دنیا چیه مال چیه ملک چیه تشتکی و حال با سیدا تنه بو د فرهنگاوی دا دنیا تنه بو مال ملک تنه بو یعنی خدمت بو عشق خدا بو عشق رسول الله علیه الصلاة والسلام عشق اسلامی و ویاش فقیه خوش دخواست یعنی فقیه را دگو وقتا و خواندنا خو قدان خدمت بکن حتی جمره دایما دگوی کو خدمت بکن او فقیه منن او کو درسا بدن او فقیه منن وقتا کو ما دگو دوام فلان گوندیا ملاتیه دکن یا وام و خدمت دکن درسا فقیه ددن دگو لو خوش حلال به کیف اویدا تشویق آمد کر سیداج خورتانیا خو حتانی نزی وفات خو بعشق درسا بعشق فقیه بعشق خدمت مزنبو رابو عمري خو در باس کر حتی وی پاشی جیانی دخواست درس بده به وی شکلی عمري سیدا د خدمت اسلام دا د خدمت قرآن دا در باس بو امویا به وی شکلی زانن سیدای گلک سیدای ولات مملکت ما کوهنن کو درسا ددن تفقیه سیدای ملا محمد شریفن ولات دیاربکر و دروی دیاربکر جی بسدا بحزار فقیوینا هنن وانا خودی مدرسن درسا ددن یعنی امگا سیدا لسر گلک ولاتا باجارا فقط لسر دیاربکر امگا وی گلک زیده لسر قزی دیاربکر امگا سیدا گلک زیده خدمت سیدا گلک زیده چه بویه خدا جوجی راضی ان شاء الله Seyda'nın öğrencisiyim. Seyda'nın yanında okumuşum. Seyda'dan icazet almışım. Seyda hepimizin Seyda'sıydı. Onun yerini dolduracak yani bu vakitte bu zamanda yoktur. Seyda dünya ehli değildi. Seyda alimdi. İlmiyle amel eden birisiydi Seyda. İhlaslı, dünyanın peşinde koşmayan, ilmini Allah rızası için insanlara anlatan bildiklerini ve ilmiyle yaşayan bir insandı. Çok çeşitli köylerde imamlık yapmış, yani fakri imamlık, medreseye talebe yetiştirmiş, öğrenciler yetiştirmiş, yüzlerce icazet vermiş, binlerce Seyda'nın yanında okuyan öğrencileri olmuştur. Seyda 50 yıl bilfiil tedrisat yapmış, yani bilfiil 50 yıl gençlik yılları da zaten medreselerde geçirmiş. Hulasa Seyda dediğimiz gibi hepimizin Seyda'sı, çok öğrenci yetiştirdi, çok alim yetiştirdi, çok icazetler verdi ve Seyda yani gerçek İslam alimiydi. Dinini dünyasına değiştirmeyen bir Seyda'ydı. İlmiyle amel eden bir Seyda'ydı.
devletten maaş almadı. Resmiyeti peşinde koşmadı. Bir güvencesi yani dünya ile ilgili bir güvencesi yoktu. Ne sigortası ne bilmem herhangi bir şeysi. Bir yaşlılık maaşı dedik alın dedi yani onunla da gönüllü değildi. Sonradan sıkıntılar belki oldu bilmiyorum yani onu aldı almadı onu da bilmiyorum yani Seyda alimdi. سلام محمد شریف عالم کی جوان علماء که لکدر هنکی مسلمان مظلوم هبونا ستیر کی خجوان دباران جوان بو سلام محمد شریف جبیدایت عمر خو حتی نهایت عمر خو تمامیل د خدمت احیاء علوم قرآن دا درباس کر سلام محمد شریف تو وقت کی تو زمان کی داجی تعویز لقرشی کافره لقرشی منافقه لقرشی فاسقه تعویز ندایه سلام محمد شریف دوی بلگاهانه دا دوی گونه دوغوی آمده özellikle حتی اسکارم بجم تمامی ترکیه حتی اسکارم بجم قسمک یوردشی جی ایکو جی استفاده کرنه جی علمی وی استفاده کرنه جی برکتا وی استفاده کرنه به خیره وی برکتا خدمتا وی اخلاصا وی جی آنا فقیه وی طلبی وی یورد ایچی یوردشی لسر خدمتا اسلامینه جدینی اسلامی را خدمت ایتکن سلام محمد شریف جبیدایت عمر خو حتی نیایت عمر خو دبنی شرط پرگران دا جی تحصیل علمی اصل و قطع دور نبو سلام محمد شریف اصل و قطع جی منهج سلف صالح دور نکت سلام محمد شریف او که کیوی هبو قرال و قاعده کیوی هبو دائما وی توصیه هانه جمرا وش تمامی طلبه خورات کر دگو که وی شعر هانه شعر ابراهیم لقانی برا لسر زمانه و دستان به و برا عقل و خیاله بدا جی استاد به او شعر ابراهیم لقانی جی او بو که و كل خير في اتباع من سلف و كل شر في ابتداع من خلف تمام خيرا كمرب دريا سلف صالح دهره تمام شراجي كمرب جريا سلف صالح دركذا في شعرهانه كي ابراهيم لقاني على قليه بعقيده قوتيه افيا كربو رهبر شخرا ودائما في شعرهانه تقبر رهبر بجوراجي اصلا وقطعه دقوت جريا امام شافعي در نكبن جريا امام حنفي در نكبن جريا امام غزالي در نكبن جريا مجدد عصري استاذ بديع الزمان در نكبن استاذي في الكل رهبري اكمل مرشد اقدس جريا حضرتي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم اصلا وقطع در نكبن دائما شعاراوي احياء سنه پیغمبر بو دوگوون بکدا هرن ونچتکن چوادکن اصلا وقطع سنت پیغمبر دور نبن سنت پیغمبرش خورا تیکن رهبرش خورا وکا ترافیق لو حالاری چوا روتایا انسان دوز دکه دوی روتایا هانه دا مرف ترافیق قزاسینا که عینا بوی شکل هانه ونه وان سنت پیغمبر لملی راسه لملی چپی القوشاق قرمزی اشق یشیل اشق صاری اشق ونه دائما سنت پیغمبرش خورا تیکن رهبر اصلا وقطع سنت پیغمبر در ناکبن كشوا إمام رباني رضي الله تعالى عنه قوتيه دمقام أولياء دا أن مقام مظن اتباع سنة پیغمبره جوي سنة جو اتباع جوي مقام هاني مقام أصل وقت مصر تنية جبروي دائما دقو قابا كون بخازن بيجن أن مقام مظن مقام أولياء رياوي اتباع سنة پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم در باستوه جبروي توصيه من دقو جوارا ونكدر دبن ريا أرضي الكدبن براببن هما دحب صبي بنجي كسين نيكلا بكسينش خدمتها ديني إسلامي دور نبن وبشكل هانش ديني إسلامي را خدمتي بكن خداي تعالى مجبركة علماء أوا محروم نكه خداي تعالى مجريا وان نقتينه خداي تعالى فيز بركته وان حتى برنيل سرمان هذا آلي خداي تعالى مشفعات اسلام محمد شريف جي محروم نكه إن شاء الله تعالى قال ربنا يعلم إنا إليك لنرسل ما علينا إلا الله والذين قالوا إنا تزينا بكم لئن تنتهوا لنجمنكم وليمسنكم إن عذاب أليم. الحمد لله فقيه سيداون ما جم سيدا خوان ما قالك سيدا فايدة دي الحمد لله سيدا زمان خدا عالم بو عامل بو مخلص بو يعني جبر پر عمل خماش على هنگي عمل ذكر هنگي إخلاص أوليو يعني الشخص مخوم الخاص جم سيدا دائمي أخوانم
ومخندنا خوشي الحمد لله جم سيدا ما قلان انتهاء كر الحمد لله ممنون أوراق شيء هب قتيان ودائما جي أم سيدا را دعاء شيني أم هبيا دعاء ما سيدا ذكر الحمد لله زمان بيك مدي حتى الآن قدرت زمان بيد علمي دا ده عمل دا ده إخلاص دا بإخلاص كي خوشيك جو خدای خورا عبادت کر الحمد لله او پر جی رساله نور دخن ما شاء الله جو اولی کمدی حتی ما خوشی جمع رساله نور قسمه کی خوان مجی استفاده کر الحمد لله او جزاهم الله خیر جزاهم ان شاء الله تعالی